Za izgradnju puta izdvojeno je 270.000 maraka. Mještanima sela Mladikovine asfaltiranje ove dionice riješilo je brojne probleme i sada su u potpunosti povezani sa Teslićem. Pa prije je bila ovdje rupa na rupi, to je neshvatljivo, je bilo haos je bio. Znači već sada kad je prošao ovaj put je stvarno zadivljujuće. Pa bila je užasna situacija, rupe, kanali, odroni, tako. Kako sada sve izgleda? Sve kao novo, sve je novo. Put je od velikog značaja za selo. Imali smo uzak put i sad imam, evo vidi, ja sam zadovoljan, čekao je moj pradjed pa djed, evo ja sam dočekao da smo sad dobili asfalt. U Mladikovinama kažu da im je najteže bilo zimi. Pa zimi je bilo užasno, ljudi se mučili, potrošiše krajnice, polupaše auta, uzak put bio, makadam. Na području opštine Teslić ove godine asfaltirano je oko 60 km puteva. Opštinskim planom predviđeno je da do kraja naredne godine sve mjesne zajednice budu modernim putevima povezane sa administrativnim centrom opštine.